aplauso fuerte. Good morning, brother. Aleluya. Guys, a strong clap offering. Yes. Avete un dia special? Today is a special day. Turgia domingo da special. Every Sunday is special. Pasombra nostra bine casa di Dios. Because we come into the house of Reunida the en su nombre. Lord, united in His Pa name, ensalce. to praise Him. Amen. Ora nos ensalce. When we praise Him, Ita bisa kita hala gente cerca di je. He says He draws people near to Him. Sí, pues la Bible bisa as he is lifted up, he draws man unto himself. So Bible tabi sa según que tawardo alsa, ita hala hindi na sumis. Claro, ita que man alza ne cruz, subi ne cruz. Of course, He meant on the cross. Right? As he was going up on the cross to die for us, he was drawing humanity unto him. Según que tao bayendo arriba na cruz, ita hala humanidad cerca di Dieu. That's true. Esa é a verdade. But the same principle applies today Pero mesmo princípio ta aplica a as we praise him. e según nos Because alabemos. praise has to do with elevation. Paso alabanza tiene a ver con elevación. We elevate his name. Nos eleva su We nombre. put his name on high. Nos pone su nombre alto. We center his name in our Nos lives. centra su nombre de nos vida na. As we do that, Según nos hace he draws us near him. esta hala nos cerca de Dieu. Amen? Amen. God is good. Dios está bom. So praise the Lord. Alabas Can we give him a good clap offering this morning? Un bon aplauso. Glory to God. Aumenta. Gloria a Dios. Praise God. Alabas Señor. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Alaba a Dios. We thank you this morning, Lord, Mabudahan que rin Señor. that we can be alive. Nos porta na vida. Alive on this earth, Na vida del mundo. but more than this earth, Pero más que mundo. alive in Christ. Na vida de Cristo. You illuminated us. Abo iluminanos. We were lost. Nos trata perdido. We were blind. Nos trata ciego. But now we can see. Pero awo nos por mira. We can see in Nos Christ. por mira de Cristo. We can see through Nos Christ. por mira a través We de thank you Cristo. for that gift. Nos mabudahan que The ba e gift of life eternal. don. E don de vida eterno. We thank you, Lord. Nos mabudahan que We have no words to express. Nos tem palavra para expressar. That's why we lift up your name. Pensei nossa alça We bo nome. magnify your name. Nossa magnífica This bo nome. morning as we gather together, Aumenta segundo nos manifest minutos. your presence in our midst. Manifesta a presença Touch us in a mighty and powerful way. Toca-nos de maneira Reveal the poderosa. Son unto us. Revela e una-nos. More and more of the Son to us. Mais e mais e una-nos. Holy Spirit, we welcome. Espírito Santo nos chama Fill this place with the glory of God. Llena el lugar que gloria Fill de this Dios. place with a manifestation of the Son, Llena el lugar que manifestou the resurrected Christ. Cristo resucitado. Like the Apostle Paul said, Maneira apóstolo Paulo I want to diz, know Him. me quer conhecer. I want to know Me quer Christ. conhecer Cristo. I want to identify myself with Him in His death, Me quer identificar-me mesmo com ele em sua morte. but also in His resurrection. Pero também em sua ressurreição. This morning, open up your hearts Aumenta, abre vosso and let the coração. Spirit of God E que Espírito de Deus show you a new part of Christ that you did not see before. mostrava parte novo de Cristo como não mira antes. And when you see it, say, Holy, holy, holy is the Lord. The Lord God Almighty. Señor Dios Todopoderoso. Hallelujah. Aleluya. This morning, manifest yourself Aumenta, manifesta in power, en poder, in glory, en gloria, in anointing, en unción, in life, en vida, in fire, en candela, in Jesus' en el name, nombre de in Jesús. power, Lord. Empoderar, Señor. Everybody, Lord, Tú rendes, that Señor. comes to this house, Tú también de casa. let them experience your touch, La gran experiencia, bo toque. your mighty touch, Bo toque your poderoso. powerful touch, Bo toque a poderoso. touch that breaks the yoke, E toque que tá quebra a yugo. touch that gives them peace, E toque que tá dando a na touch paz. for them to surrender more of their self E toque para não rinde mais de in the vez. name of En el Jesus. nombre de
We thank you for everything. We have no words to express, but to just thank you, Lord. Are there worshipers in the house this morning? Worship Him in spirit and in truth. Prepare yourselves to worship Him. Prepare yourselves to elevate His name. Prepare yourself to surrender more to Him. He is here. There is no doubt that He is here. For He said in His word, when we come together in one accord, in one line, in the name of Jesus, He promised to be there in our midst. So we welcome Him in our midst. In the name of Jesus, we declare this ground holy ground. We declare this house house of prayer and house of worship for Aruba and the nations. We thank you, Father, in the name of Jesus. We bind every work of the devil, and we declare that this morning your kingdom will manifest itself here in our lives, here in this place, here in our worship and praise, like it is in heaven. Let our gathering be a replica of the gathering in heaven. Yes, Lord. We say more of you. Like the upper room, more of you. Like the disciples waited, let us learn to wait. Let us wait, Lord, until you manifest yourself. In the name of Jesus. Heal your people this morning. Deliver your people this morning. Speak to your people this morning. And let everybody go home back different than what they came. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, praise Him this morning. Praise Him, praise Him, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Holy to your name. Hallelujah to your name. Hallelujah. Cantem com o outro nanta celebrar mundo, nós está celebrar o Rei de Reina e Senhor de Senhor. Hallelujah. While others celebrate the world, we celebrate the King of Kings and the Lord of Lords. É único que está santo. The only Amém. one who is holy. Amen. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Tata Santo. Danke por tua presença, Senhor. Oh, Jehovah Shama. Bota aqui não, Senhor. Trempam, bota aqui não, llenando a atmosfera, Senhor. Parabéns. Glória. Ele é merecedor de tua honra, tua glória. Aleluia. Bang semana, Ruang. Ikaw na pula, baila, hati turkos. Iboso po ang sila po, Senyor. Move your hands out there. Everybody dancing. You cannot do it for the Lord. Santo, Santo, Tatapota Santo, no tiene manera vos. Vota, fiel Dios, si vota, fiel Dios, nos confianza está en vos.
Danke, Senhor. Você vai ler essa escritura de Avenida? Buen día, hermano. Escritura que nos haya para Avenida, Revelación 4. Y te dice así: después de cosas aquí, me mira y ata porta a abrir del cielo y promete voz que me escucha de manera sonido de trompeta que papia y avisa: ven aquí arriba. Y lo me mostraba lo que me certo lugar después de cosas aquí. Mesora me adrenta del espíritu y ata tabatati trono parado en cielo y cinta arriba trono. Y es que tabata cinta tabata manera piedra de jasper y de rubí den apariencia y tabata arco iris. Rondi trono que tabata manera esmeralda de apariencia. Y rondi trono tabata 24 trono. Y ribe trono nan mi amira 24 ancianos cinta. Visti cupaña blanco y cu corona de oro riba nan cabeza. Y for di trono tabata sali rayo nan di lamper y sonido nan y tiro nan duro manera strena. Y tabata tin 7 lampi di candela sendi delante di trono. Cual nanta 7 spirito nan di Dios. Y delante di trono tabata tin lo que tabata parse lamang di glass manera cristal. Memei y tu rondi trono tabata tin 4 criatura vivo, yen di uovo pa delante y pa atrás. Y prome criatura tabata manera león, e di 2 tabata manera biché, e di 3 criatura tabata manera cara di gente, e di 4 criatura tabata manera águila kutabula. E 4 criatura nan vivo, cada di nan ku 6 hala, tayen di uovo tu rond y padeng. E di dia e di noche na nota tabata stop di bisa, santo, 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 ta Señor e todopoderoso. Es kutabata, es kuta y es kutabaybin. Y ora que criatura nan vivo, ta duna gloria y honor y agradecimiento na esun que ta sinta riba el trono, na esun que ta viva pa sempre y pa sempre, e 24 anciano nan lo tira nan curva abau delante di esun que ta sinta riba el trono, y ta adore esun que ta viva pa sempre y pa sempre, y lo tira nan corona delante di trono bisando, digno ta nos Dios Señor, para recibir gloria, honra, poder, pa sobra abo a creatur cos, y pa bo voluntad nanta existi y aguardo crear. Aleluya. Aleluia, Senhor, danke por boa palavra. E eu também, nós também te bisa santo, 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 botar Senhor Deus Todo-Poderoso. And we also say, holy, holy, holy you are, all-powerful God. Danke, Senhor. Oh, Senhor, óbvio-nos por entregar-nos. Também na presença, Senhor. Oh Lord, we come into your presence. Entregar tudo o que nos dá, Senhor. Surrendering everything that we are. Tudo o que nos tem, Senhor. Everything that we have. Tu poder, Senhor, Tata. All power, Lord. Tu status, Senhor Deus. Status, Lord. Tu licença que nos tem, Senhor. All licenses we may have. Tu Senhor, nos está bem e nos está pondo diante do altar eterno, We Senhor. come and we place it before your eternal Tu altar. título, tu Senhor Deus. All titles, all everything, Lord. So abo te são mais alto, Senhor. Because you are the most high. Abo te são que te provee. You are the one who provides. Abo Senhor, te são que te salva nós, sana nós, Senhor. You are the one who saves us. E não tem outro nome, Senhor, And there's no other, Lord, mais alto que o nome. higher than your name. Para geração. Through generations. Amém. Amen. Glória a Senhor. Nos alça nos manos na tua presença, Senhor. We lift up hands in Nós te your chamamos presence, Lord. santo, santo, And santo. you are holy, Senhor. holy, holy. Glória a
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Hallelujah, Jesus, Jesus. Oh, estás santo, Señor. You are holy, Lord. Desde el comienzo hasta el fin, Señor. From the beginning to the end. Thank you, Señor. Alaba, Señor, de bom mesmo palavra. Praise the Lord in your own words. Alça a voz no cielo, Ave Maria. Lift up your voice to the heavens this morning. Mostremos gratitude. Show him your gratitude. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory and creations, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Powerful name of Jesus. Oh, powerful name of Jesus. Oh, we call upon your name, Lord. Oh, we call upon your presence. Fill this place. Fill my heart. Oh, my praises rise. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you have raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory.
Today we came to praise you, Lord. Hoy nós subimos para louvar o Senhor. Today we came to give you our best, Lord. Hoy nós subimos para donar algo nos melhor, To exalt you, exaltá-lo, to magnify your name. para magnificar o nome. Jesus. Tumananghal sa vosso voz. Brethren, lift up your Adorar, voices. Senhor, ng vosso mesmong palavra. Worship the Lord with your words. Si en nombre di Señor If the name of the Lord tanifica algo, Pabo, means anything to you, halsa bobos lift up your voice deng adorasyon na Señor. in worship unto the Lord. Nós não vim para dar vos um show, romana. We're not here to give you a show, Nós brother. vim para sacar lo que tem em vosso, We've come lo to que pull tem em out, nós, to pull out what's there e in pôr you, na in pia us, na cruz. Amém. and place it at the feet of the Halsa, cross. Senhor, halsa bobos deng adorasyon awen na Lift up your Senhor. voices in worship to Pastor the Lord. mereces e hope mais. Because He Amém. deserves this and much more. O Senhor nos alabamos, Senhor. Lord, we give you praise. Glorificamos o nome, We Senhor. exalt your holy name. Hijo Santo, Senhor. Holy Spirit. Si Senhor bautizava que dom de língua, irmão. Alabe, 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 alabe. The Lord has baptized you Oro vos santo. with the tongues. Praise Him in tongues. Si vos no tienes, pide Senhor, angela Senhor, pe. If you don't have it yet, Pe ask the candela Lord. santo, baja. Desire it for the holy fire. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. 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 Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Woo! Digno tavo nombre, Señor. Digno tavo nombre, Señor. Dalla scende, Signore, Dravzona. Alleluia, digno tavo nombre. Nombre arriva tu nombre. Rey di reina di Señor di Señora. Su nombre arriva tu nombre. Su nombre está alto. Su nombre está poderoso. Su nombre está alto. Su nombre está poderoso. Aleluya. Tú le, Señor, un fuerte aplauso. Tú le, Señor, un grito de júbilo. Aleluya. ¿Cuánto está contento de casa Dios hoy mañana? How many of you are happy to be in the house of God this morning? Mi non sa se você sa, I don't know if you know, pero avete un persona hobby special me meio de nós. but today there's a person very special in our midst Que está cumprindo 18 anos. that is made birthday, 18th year of birthday. Me quero pedir um forte aplauso para nosso pastor Frank. I Que wanna está ask- cumprindo ano mais de vida. A strong applause for our Pastor, pastor nós está Frank. bendicionando a who made vida. birthday today. Nós está agradecidos Deus para a vida, bless pastor. your life. E nós We está thank God for your bendicionando a life. vida. And we bless E your nós life. saco dia maneira aue. And we know that Nós a não day por lá such que as passa this, zoomar. we cannot just Pastor, let a it pass palavra by. de Deus está avisa. Because the word of God says, Duna honra nesunku. give honor to the one honor is Exatamente. due. Pensei ao emainta nos lo toma tempo para honrar nos This pastores. is why this morning we take a moment Merecidamente. to honor our Amén. Lord, deservingly. Aleluia. Amen. Sem Hallelujah. tarda mais, porque minha não está tight. Without further Me ado, quero chamar emuchanang de I want to Owansa, call the kids from Owansa. de Discovery Kids, encargar com o irmão Diana e o irmão Eida, para And preparar algo para Discovery honrar nos Kids. pastor com ele. Amém. Nanta claro? Segundo que nanta bem dilante, banduna um forte aplauso. As they're coming forward, let's give them a Hallelujah. strong offering. Clap offering. Bom dia, igreja. Bom dia, pastor. Happy birthday. Good Bom morning, dia. church. Good morning, church. Bom dia, bendição. Good Hoje morning. nós estamos de festa com o pastor, seu birthday. Blessings. Today we are celebrating Pastor's birthday. E de nome de Owansa e Discoveryland, nós queremos fazer uma apresentação rápida para pastor. In the name of Owansa and Discovery Kids, we have a short presentation for Pastor. E nós esperamos que não lograr assim, sem nervios, ando de nervio. And Ok. we hope the Ave- children make it because they're very nervous. Ok, agora nós vai representar diferente rol, Today, the children are going to represent different roles, diferente rol de personagem different personalities que o pastor tá. that Pastor is. Ok, pastor, portanto, pastor para aqui, banana, Maybe Pastor can stand over here banana mic. next to the Ok, mic. primeiro nós te chama Samir, que vai representar que o pastor tá tata. First, we're going to have Samir. He's going to present That the pastor. pastor as a father.
Ita ang bong tata pa sa yunang, itambi o bong tata pa nos. He's a good father for his children, also for us. So yunang spiritual aki na iglesia. His spiritual children here at church. Ita zor pa sa yunang spiritual. He takes care of his spiritual children. Amén. Siguientemente, nos trae Abraham. Next, Pastor, esta Abraham. representa un pastor. He represents a pastor. Bon dia rumangnan, Good morning, brethren. wak paboso no falta yung servisi. Make sure you don't miss any Sunday, any service. I corda palese palavra de Bible. You remember to read the word of the Bible. Amén. Okay, di mes pastor tong opa. Pastor is also a grandfather. Okay. Amte pastor Opa, Opa di Kaden. I am Amen. pastor, a grandfather, the grandfather of Caden. Okay, nos ti Marzuk, representa un guardador. Pastor tong guardador. Mazuk that represents a keeper. Pastor is a pastor keeper. Pastor tang guardador kuda cuida su carne ng bong. Pastor is a pastor that keeps his sheep good. Kuta nos, Those are we. anos ta carne na, We are the sheep dieto kueta pastoria. Amén. of his pasture. Siguientemente nos tiene Jaden, un sembrador, sembrador. Following, we have a sower, Jaden. Mescos un sembrador ta sembra semilla, As a sower, sow seed. tem conuco, pastor ta sembra a palavra de Dios de nos coração. Pastor sows the word of God in Y our por hearts. último nos tiene Kenrick. Lastly, we have Kenrick Kenrick. ta un guerrero. He is a warrior. Amén. Pastor está un guerrero y siempre está batallando espiritualmente de su corazón. Pastor Amén. is a warrior and he always wars for us in his prayers. Amén. Ahora se merece mucho, ¿no? Now we call for the other children. Un cantico cortico con nosa por training mucho namo specialmente para pastor. There's a short song we've trained the children, especially for pastor. Okay, pues está claro. 1, 2, 3. ¿Quién está así? Está pastor Frank, estima mucha na siempre está pastor Frank. Pastor, más para bien de nosotros como líder y mucho de Owanza y Discoveryland. Aleluya. Congratulations from us as leaders, Owansa Kids and Discovery Land. Un fuerte aplauso para nos muchanan. A strong Así applause excelente, ¿verdad? for our kids that they did excellent, right? Y nos youth, And our youth de mes no por aqui da fo. also has something prepared. Nanga preparar videoclip para nos pastor. They prepared a video for our pastor Pa assina por honra nos pastor com ele. Pastor por tomar asiento. to be able to honor Aha. our pastor. Nós está claro com o vídeo, Iriba? Are we ready to Yes. for the Portanto, nós video? por pagar luz não está para acabar. Ah, ok. Sorry, Tami. Yes. Pastor, essa aqui é de parte de youth. Pastor Frank da significa Pablo. Hey!
Esta nice nos yutanta. Very nice our youth is. Siguientemente nos ting dos mucha. Coming next, we have Kung two yung ayan no ta kids falta, that don't miss any year. tur ayan na mesta pidi, Every year, they pa themselves ondra pastor. ask to honor the Nos pastor pastor. na, so ora nos pastora siya tambi. Our pastors, because Isa because kita- when Pastor Jackie makes birthday, they also ask. Isa kita nos sumanang Nancy And these are our sisters y Nancy Elisa. and Eliza. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él
aqui Nancy e Elisa, nossa zona Thank you, boa thank e you. bonita. Seguintemente, nós queremos chamar nosso pastor, se é por abrir rato para adiante e We wanna junto go. com ele, Romão Miranda. We want to ask Pastor Frank and Sister Miranda to come forward. Yes. Good morning, saints of God. Bom dia, Romana. Há um dia especial lang nas tulanta para. Let us all stand up. On behalf Na nombre de of our congregation, nossa congregação, we want to say nos que pisa, a special thank you dank especial to Pastor Frank. a Pastor Frank. Thank you for your faithfulness to God. Dank por fieldade na Deus. And thank you E dank for your faithfulness to the people of God. na boa fieldade para o povo de Deus. I asked God this morning for a word for you. Me pedi Deus somente por uma And He palavra gave me para Isaiah 54 E ele deu Isaías and verse 54, 17. versículo 17. 17. It said Tabisa, that no weapon com nenhuma that arma is formed against you forma contra vos shall be able to prosper. lo And prosperará. any tongue Y cada that lengua rise up against you Kutalanta shall be contra vos, condemned. lo está condenado. Because this is your Você inheritance. sabe que tá May herencia. God bless you, Pastor. Que Deus bendicionado Continue to do the pastor. good work of the Lord. Siga que bom You obra are de Deus. called by God, not by man. Vou chamar de Deus, não para gente. Focus Enfocar and align e alinhar. and look unto E Jesus. fica vista He de alone is Jesus. the author Solamente and the Ele finisher é autor e of your cumpridor faith. de boa fé. My dear Pastor, Mi apreciado happy pastor. birthday. We Tá love bien. you. We Nos love you. We estimamos, love nos you. estimamos. This is from the church, okay? Thank all of you gave. God bless you all. Deus bendiciona você tudo. Thank you very much. You may be seated. Nós te damos que você pode tomar assento. Can I get some light? God is good. Dios está bon, Dios es bueno. I'm very blessed by all of this. Estoy muy bendecido con todo esto. Amen. Amén. And of course, I'm blessed by having Jesus in my heart. Y también estoy muy bendecido teniendo a Cristo en mi corazón. Since the day He came into my heart, Desde el día que Él vino en mi corazón, my life was never mi the vida same nunca más again. ha sido igual. Not for worse, No para mal, but for better pero para and better mejor. and better. Y mejor y It keeps mejor. getting better. Y siempre sigue mejorando. I just thank the Lord for everything. Yo le doy gracias a Dios por todo. The words from Sister Miranda are in place Las palabras de la hermana Miranda están en su sitio because at this age porque a esta edad and after 30 something years following Christ, y después de 30 y pico de años sirviendo a Cristo, one thing comes to mind. una cosa viene a mi mente. Finish the race that He has given you to go Termina on. la carrera que Él te dio para hacer. Amen. Amén. Finish the assignment. Termina lo que Él te Do dio para hacer. everything He told you to do. Haz todo lo que Él te dijo para hacer. And be able to say like the Apostle Paul said, Y sea capaz para decir lo que dice el apóstol Pablo. I fought the good fight. Luché la buena lucha. I finished the race. Y terminé la carrera. He was about to die and he said that. Estaba casi muriéndose tú, ¿no? Y Él dijo eso. I'm not about to die, but No. my point is finish Mi with what punto He es, gave me. That's it. termina lo que Dios te dio para hacer. Okay? My gift that you can give me. Mi regalo que tú me puedes dar. Of course, I'm thankful for everything that was done. Claro que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho. Is to see you be risen in Christ. Es para That is my verlos gift. crecer, levantar. If you are well, Cristo. I'm well. Si tú estás bien, yo estoy bien. My wife has the same heart. Y mi esposa tiene There's el no mismo better corazón. gift than that gift. No hay mejor regalo que ese regalo. Is to see you risen in Christ. Es verlos crecer en Cristo, Amen. levantarse en Cristo. I thank God for Nancy Le doy Dios gracias para Nancy because she keeps praising the Lord. porque ella sigue adorando a Dios. And you have, yes, but you have no idea the challenges that she has with her health.
Ustedes no tienen ninguna idea los retos que ella tiene con su salud. She could have just sat down and just do nothing because I'm sick. Ella pudo estar sentada diciendo yo no voy a hacer nada porque estoy enferma. But through the years, we've seen her praise the Lord. Pero a través de los años la hemos visto adorar a Dios. Amen. Alabar a Dios. And all the other children. Y todos los And otros all of niños. you. Y todos ustedes. So Amén. thank you so much. Pues muchas gracias. We are pressed by time. Estamos un poquito apretados con el tiempo. Time is not a good friend of preachers. El tiempo no es un buen amigo de los predicadores. I've been fighting time for 30-something years. He estado peleando con ese tiempo por 30 y pico de años. And I wasn't able to win it yet. Y jamás lo pude ganar. Anyway, we will move forward with the announcements after the preacher. Después de que el predicador termine, vamos a seguir con los anuncios and also the offering. All y right? también la ofrenda, ¿ok? So when he finishes preaching, don't go home. Así que cuando él termine de predicar, por favor, no se vayan de We have inmediato, important announcements porque to make. tenemos anuncios importantes para darles. We are aware that there is a children's carnival, Sabemos que aquí va a pasar el carnaval de los niños, but every year is the same. pero todos los años es lo mismo. We try to finish no later than 11:30. Tratamos de terminar no más tarde que 11:30. Okay? And then we leave, if you can, that way. Y entonces terminamos saliendo de este lado. Puedes entrar a Dakota That y way salir. will be blocked, and that way will be really difficult Porque to de come out. este lado el camino va a estar bloqueado y The difícil para the salir. caravan of the march is shorter than the grand march. La caravana es más pequeño que el carnaval grande. So I don't expect it to come all the way here. This is our experience through the years. Pues yo no creo que va a venir hasta aquí. Esa es la But experiencia de you los have años. traffic and transportation and stuff like that going down. Pero sí So, vas a tener transportación que pasan por acá. okay? So, are we ready for the word this morning? Pues estamos listos para la palabra en esta mañana. We have Dr. Eli in our midst. Tenemos el doctor Eli aquí con nosotros. Thank him for his life. Le damos gracias por su We vida. thank him for a time such as this. Le damos gracias por un tiempo como este. He's going to start with his message, Va a empezar con su mensaje and he's going to finish it next week in the afternoon. y va a terminarlo la próxima semana en la noche. Okay? So sit down and just receive what God has for you. Pues siéntense, relájense y reciban lo que Dios tiene I'm para going to be ustedes. receiving over there too. Y yo voy a estar recibiendo de este lado también. He's going to preach in English, and I will do it in Spanish. Va a predicar en inglés y yo lo voy a hacer en español. Algún día. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le parece si nos estamos en pie un momento? Can we all stand a minute on our feet? Por favor. Ok. Levante su mano, por favor. Lift up your hands, please. Padre, estamos delante de tu presencia Father, we are in your presence para ser impartidos a través de tu palabra. so we can have an impartation from your word. Señor, permíteme encontrar las palabras naturales Allow me to receive natural words para expresar verdades eternas to express eternal truth. y que esta palabra That this word, consuele los corazones de cada uno de tus hijos that they can comfort the hearts of everyone present. y traiga fruto de justicia That they can bring fruit of justice, conforme, Señor, al propósito para el cual tú has enviado esta palabra. of righteousness for which this word was sent. En Its el nombre de purpose. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a mirar un pasaje de la Escritura, así de pie, ya vamos a estar sentados. While we are standing, let's go into the Word of God. Y quiero invitarles a ir conmigo a la Escritura, Let's go to the Word of God. libro de Proverbios, Let's go to Proverbs capítulo número 24, 24. y vamos a mirar el verso número 15 en adelante. And we will read verse 15 downwards. Ok, Proverbios 24, del verso 15 al verso 18. From 15 down to 18. Dice la palabra del The Señor: word says, no aceches la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive.
Don't wait an ambush at the home of the godly, and don't raid the house where the godly live. Pues podrán tropezar 7 veces, pero 7 veces volverán a levantarse. The godly may trip 7 times, but they will get up again. En cambio, una sola calamidad es suficiente para derribar al pecador. But one disaster is enough to overthrow the wicked. No te alegres cuando tus enemigos caigan, ni te pongas contento cuando ellos tropiecen. Don't rejoice when your enemies fall. Don't be happy when they stumble. Porque el Señor no lo verá con agrado y quitará su ira de ellos. For the Lord will be displeased with you and will turn his anger away from them. Otra versión dice, In another translation it says, porque el Señor no se agradará de esto, because he will not be pleased with this, quitará su enojo sobre él He y will- pondrá su enojo sobre ti. he will take away his anger from them and he will put his anger on you. Siéntense por favor, mis Please amados. be seated. Este es un pasaje extraordinario. This is an extraordinary passage of the word. Muchos creyentes usan el versículo número 16 Many Christians use verse 16 para justificar sus caídas en el pecado. to justify their fall in sin. Y algunos hasta están llevando la cuenta de las caídas que han tenido. And some even, count down the amount of times they fell in sin. Y aunque ciertamente, aun cuando caigamos en el pecado, también hay promesa de restauración para nosotros. Even if we fall in sin, it's good to know, there is promise to be lifted up, to be restored. Sin embargo, este pasaje que hemos leído no está hablando de las caídas en el pecado. But this passage here, this verse, is not really talking about when we fall into sin. Este pasaje está hablando de los momentos difíciles que podamos tener a lo largo de nuestra vida. What it says here really, it talks about the difficult times that we may encounter in life. Y una de las cosas que dice el sabio es que no deberíamos alegrarnos de la caída de nadie. And one of the wise words that the wise man really uses is not to be happy when the wicked falls into sin. Ni de los justos ni de los injustos. Not even the wicked and not even the righteous. Un creyente que se alegre de la caída de alguien tiene que revisar el corazón. When somebody is happy, a Christian is happy when somebody falls into sin, they need to check their hearts. Y Salomón dice, aunque sea tu peor enemigo, no debes alegrarte por eso. And Solomon says that if you see the wicked fall, you should not be happy because of that. Even if it is your worst enemy. Y aun cuando veamos que es un acto de justicia de parte de Dios sobre esa persona, Even if we see that it is God's justice over this person, debemos guardar silencio. we need to stay silent. Y debemos pedirle a Dios misericordia sobre esa persona. And we need to ask God for mercy for that person. Si usted leyó conmigo, el texto dice al final, If you read with me, at the end, the verse says, en primer lugar, yo no voy a ver con agrado que tú lo veas de esa manera. in the first place, I'm not gonna be pleased if you see it that way. Pero más aún, dice el Señor, quitaré mi ira de sobre esa persona. On top of that God says, I will take away my anger from the wicked, Y, that person. y entonces mi enojo ya no será sobre él, sino sobre ti. And then that way, my anger will be not on them, but on you. Y en base a esta lectura que hemos hecho, And on the basis of this verse, ha sido dicho por los sabios de Israel, the wise men of Israel, they said, el perseguido siempre será el protegido. the one that is persecuted is always protected. Cuando un pecador persigue a un justo, When a sinner persecutes a righteous, Dios está a favor del justo que está siendo perseguido. God is on the side of the righteous that's being persecuted. Cuando un justo persigue a otro justo, When a righteous person
persecutes another righteous person, Dios se pone a favor del justo que está siendo perseguido. God stands with the righteous one that's being persecuted. Cuando un pecador persigue a otro pecador, Dios se pone a favor del pecador que está siendo perseguido. When a sinner persecutes another sinner, God stands with the sinner that's being persecuted. Pero en este pasaje que hemos leído, But in this passage that we just read, un justo persigue a un pecador. the righteous now persecutes the sinner. Y Dios, aplicando esa ley, dice: y si lo persigues, yo me pongo de parte del que está siendo perseguido. And God says from His law, from His word, that if you do like that, I will persecute you. Cuando el hijo de David se levantó contra él, Absalón, When Absalom stood against his own father, David, David no enfrentó a su hijo porque lo hubiese matado de un solo golpe. he did not confront his son because he would have killed him with just one hit. David se fue y huyó al desierto. David elected to just run away to the desert. Y tristemente Dios se encargó de su enemigo, su hijo. And sadly so, God took care of David's enemy, his own son. Y si me permite un consejo en esta mañana, And if you can receive a good advice this morning, si hay algún tipo de injusticia de la que usted está siendo objeto por este tiempo, that if there is any injustice that you are going through at this time, no se dé vuelta a pelear contra esa persona. don't go around and fight with this person that is fighting against you. Haga lo que dice la Biblia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Do what the Bible says Jesus did. Encomendó su causa al Dios que hace justicia. He lifted up his cause to God that is his righteousness or his justice. Levante su mano y reciba esta palabra. Receive this word this morning. Mientras estés en condición de perseguido, siempre serás protegido por el Señor. As long as you are being persecuted, God will be protecting you. El perseguido siempre será el protegido. The persecuted one will be always protected. Amén. Amen. 7 veces cae el justo. 7 times the righteous falls. 7 veces el Señor lo va a levantar. 7 times the Lord will lift him up. Los que no saben, cada proverbio es el resumen de una historia. For those who do not know, every proverb is the summary of a story. Oiga, cada texto de proverbio Every resume text una historia. from Proverbs is a summary of a story. Y lo que ha llegado a nuestras manos es el resumen de esas historias, pero no las historias. Okay, but what we receive from the Word of God is really a summary, a resume of the stories, but it is not actually the story itself. No sé si manejan en el idioma inglés el término moraleja o en el idioma de Papiamento. Sí, moraleja, morality, yes. I don't know if you manage moraleja, which is morality of something. Es la enseñanza moral que queda de un cuento o de una historia. It is the moral essence of what stays behind out of a story. En algún momento Dios me permitió tener en mis manos el libro de la historia, todas las historias de todos los proverbios. At a given moment, I had in my hand every story that is behind every proverb. ¿Se lo presté a alguien? Ay. Moraleja, Yeah. no prestes libros. Well, Ahí I sale un lend it to proverbio. somebody and there is a moral to that story. Never lend nothing that you owe. Pero quedó aquí la información. But that information remained here. Yo espero que el que lo agarró por lo menos lo haya leído. I hope that when they took it and lent it from me, they read it. ¿Sabe usted quién está detrás de este versículo que estamos leyendo allí, ese texto que Do está you allí? know who is behind this text that we are reading right here? El patriarca Jacob. The patriarch Jacob. Jacob tuvo que atravesar momentos muy difíciles en su vida. Jacob had to go through tough times in his life. Por supuesto, no se compara, por ejemplo, con los sufrimientos de Job, otro patriarca también. Of course, it's not to compare with, for example, Job, that also went through a whole lot. Creo que apartando a nuestro Señor Jesucristo, Job ha sido el hombre que más, por lo menos que sepamos nosotros, ha sufrido sobre la faz de esta tierra. Besides Jesus, I believe that Job was the one that had most of the sufferings besides Jesus. Pero el patriarca Jacob también
vio momentos muy duros a lo largo de su vida. Job is a patriarch, but he also had his share in suffering. Y en Jacob, base a los sufrimientos de este hombre, And on the basis of his sufferings, this man, Salomón dice muchas, 7 veces cayó nuestro padre Jacob. and Solomon says, our father, our patriarch, Jacob fell 7 times, Pero volvió a levantarse. but he rose back again. Permítame mencionarle 7 momentos difíciles en la vida de este hombre. Let me show you 7 moments that were difficult for this man. Tuvo que salir de su casa, del amparo de su querida madre, He had to leave his house out of the care of his mother. y lo peor, llegó a la casa de un hombre que lo explotó por 20 años. And then he arrived at the house of a man that exploited him for 7 years. Los que están aquí, 20 años. 20 years. See, Y los que age. están aquí, que han tenido que salir de sus países y de sus familias, saben lo que esto significa. Those that are here in Aruba that had to leave their countries to be here, you know what we are talking about. Bendito sea Dios por los amigos que se han convertido en nuestras familias. God bless the friends that have become our friends. The friends that have become our family today. Cada vez que tengo que salir de mi casa y de mi país, Every time I need to leave my country and my home, yo bendigo a Dios por los amigos que ha puesto en el camino. I thank God for the friends that He put along the way for me. Bendigo a Dios por las iglesias que se convierten en nuestra familia. I bless the churches that have become a family when we are away. Porque eso hace más liviano este trabajo y más fácil este camino. It makes this work easier to do. La segunda angustia o problema que atravesó este hombre, The second anguish or the problem Jacob had to go through, dicen muchos comentaristas, a lot of commentators say this, fue una situación que cambió su personalidad totalmente. it was a situation where his whole personality was changed. Peleó con un ángel sin saber lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. He fought with an angel without knowing what was taking place in the spirit. Y aquel día no solamente fue cambiado su nombre, sino también su naturaleza. Not only did his name change in that encounter, but his nature also changed. Cada vez que tú estás en la presencia del Señor, no te das cuenta, pero Dios te está transformando. Every time that you have an encounter with God in His presence, maybe you didn't notice, but you are being changed. ¿Alguien ha llorado aquí en la presencia del Señor? Did somebody here cried in the presence of God? Los cristianos nos volvemos llorones. As Christians, we become like crying babies. Pero sin darte cuenta, las lágrimas que salen por tus ojos están limpiando tu alma. But without knowing, those tears are really cleaning up your soul. Y tú no te das cuenta, pero cuando otros te ven, ven que Dios está cambiándote, que Dios te está renovando, que And Dios when te está others see transformando. you, what they see is that you are being renewed, that you are being transformed. Y cuando esos momentos vengan, usted tiene que darle salida a eso, porque eso le hace bien a su alma y le hace bien a su espíritu. And when you have those encounters in the presence of God, you need to let Him be, because that is what changes you, that transforms you. Y fue un momento tremendo el que tuvo Jacob con aquel ángel, una lucha hasta el amanecer. It was an awesome time that Jacob had with his angel until the morning. Y por eso el enemigo ora las oraciones de medianoche y las oraciones de madrugada. That's why the enemy stands against us after 12. No sé cuántos han experimentado orar en las noches, orar en las madrugadas. I don't know how Ahí many te of está you esperando el Señor. have prayed after 12 and you found that the Lord is there for Al que you. temprano me busca, dice el Señor, a ese que temprano me busca, va a encontrar la bendición del The Señor. Lord says, the ones that look for me early in the morning, they will find me. Hubo otro momento que marcó la vida de este hombre. Fue la tercera angustia que pasó este Third hombre. anguish that Jacob went through that also marked his life. Y fue el momento en que tuvo que encontrarse con su hermano después de 20 años. That was the time when he had to encounter his brother again after 20 years. Y
para que tengamos una idea del terrible temor que tenía este hombre, And to just get an idea of the fear, of how afraid Jacob was before this encounter, escuche lo que él le dijo al Señor en oración antes de encontrarse con su hermano. hear what he said before he encountered his brother. He met his brother. Los To que the Lord. toman sus notas pueden ver Those that are taking notes, el capítulo 32 de Génesis, por favor. Genesis 32, Le dijo al Señor en el verso número 11, si los muchachos pueden buscarla, Verse 11. Génesis 32, verso 11. Esa cita no se las di. Genesis 32 verse 11. Mire el dolor, el miedo que este hombre tenía antes de encontrarse con su hermano. Just look at how afraid this man was before meeting his brother. Señor, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau. Porque le tengo miedo. For I am afraid. Y no vaya a venir y me hiera a mí y hiera a las mujeres y también lastime a mis hijos. And he will come and attack me and also the mothers with their children. Tremendo. Este hombre estaba temblando literalmente porque Esaú era un cazador. He was really trembling. He was really afraid because Esau, his brother, was a hunter. Y cuando se encuentra con Esaú después de 20 años, After meeting his brother Esau, after 20 years, qué tremendo es cuando una persona ha estado en la presencia del Señor. how good it is when somebody has been in the presence of God. Y a todos los que están aquí que saben que hay enemigos que acechan su vida, And those that know here how an enemy can persecute you. no hay victoria más grande que vencerlos en las rodillas. There is no greater victory when you can win them over on your Y knees. cuando digo vencerlos no es destruirlos, sino hacer que vuelvan a ser tus hermanos And y I'm tus not talking about amigos. destroying them, but winning them over as to for them to become friends and family again. Y aquel hombre feroz, cuando ve a su hermano, se desarmó, se descompuso emocionalmente. Right. This brother Esau, this great man, he was disarmed completely when he saw his brother again. Pues lo que no saben, cuando Jacob sale de esa lucha con el ángel, salió cojeando porque el ángel le tocó un muslo, le desgarró el muslo. For those who do not know, after the encounter with the angel, after that moment, he was limping because of that encounter, the fight that he had with that angel. Y le pido que levante su mano y reciba esta palabra. I want you to lift up your hands and receive this word. Levante su mano y mueva su mano al cielo. Move your hands towards heaven like this. ¿Sabe por qué Esaú no pudo hacerle daño a Jacob? Do you know why Esau could not hurt Jacob? Porque Jacob no existía. Because Jacob did not exist. That's deep. Aleluya. He did not exist, right? Esaú, el que había prometido matarlo, Esau that promised to kill his brother. no le quedó otra cosa que ponerse a llorar. Nothing more left than just Porque ahí no estaba Jacob a llorar. break down, and because Jacob was no longer there. Ahí estaba el príncipe de Dios. There was the Prince of God. Y Dios va a hacer que los enemigos tuyos vean en ti la gloria del Señor. God will make that your enemies will see the Christ in you. Y el hombre que había jurado matar a su hermano por todo lo que había hecho, This man that swear to kill his brother for all the wrong that he did against him. mire lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. See what the presence of God do in our lives. El capítulo 33, el verso 4. Verse 4 of chapter 33 in Genesis. Yo quiero que usted se imagine esta película. I want you to imagine yourself and picture yourself in this scene. Cuando Esaú lo vio, when Esau saw him, la Biblia dice, corrió says, a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y juntos comenzaron a llorar. Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him,
and they wept. Eso es lo que hace la presencia de Dios. That is what the presence of God does. Una noche en su presencia cambia toda la historia. One night in His presence changes all the Aleluya. story. Hallelujah. Una noche en su presencia One night in His presence va a resetear a la persona que había is jurado going to maldiciones sobre tu reset vida. you after you swear to kill that person, your enemy. Y quizá tú mismo no te das cuenta de lo que se manifiesta en tu rostro cuando has estado con el Señor. Maybe you don't even realize the changes that takes place when you've been in the presence of God. Pero es inevitable que la gente vea en ti la gloria del Señor. But it is inevitable that they won't be able to see the glory of God that is in you. Y si usted lee todo el capítulo, Esaú no hallaba cómo agraciar, cómo agradar a su hermano. And if you read the whole chapter, you will find that Esau did not find ways how to please his brother. Y fue una angustia que gracias a Dios Jacob pudo pasar. This is one of the anguishes that he was able to overcome, Jacob. El cuarto momento difícil en la vida de este hombre, The fourth difficult moment in the life of this man, y permita a Dios que nadie viva esta experiencia ni con sus hijos ni con sus nietos. and I hope that nobody is able to go through what this man went through, not even with your children or your grandchildren. Imagínese por un momento. Just imagine for yourself a moment. Después de tener 12 varones, After having 12 children, Dios le regala una niña. God gives him a daughter. Help. Ahora, imagínese el cuidado que tenían los 12 con esa niña. So he had 12 boys and then at last one daughter. Imagine the care that all these 12 brothers had on that one daughter. Yo me imagino que el papá decía, sus hermanos la van a cuidar. I imagine that the father said, you know what? Your brothers will take care of you. Y ocurre una historia terrible en la vida de esa muchacha. And something horrible happened in the life of this daughter. En algún momento le explicaré con más detalle, pero se fue a ver a los pueblos vecinos, a ver las fiestas que habían, el carnaval, para que me entiendan. Okay. I'll give you more details afterwards, but she went out there to see, what's going on over there. Seguro. Ella no Like fue carnival. a una vigilia, ella fue a ver. No, she did not go to a night vigil. She went, to carnival. Yeah. ¿Ok? All right. Y de esa aventura, And out of that adventure, eso está en el capítulo 34 de Génesis, in Genesis 34, it's written, un hombre la tomó a la fuerza y la violó a esta muchacha. a man took him by force and raped her. Como le digo, que Dios no te permita jamás atravesar semejante experiencia. I pray that you will never go through something like this. Y cuando sus hermanos se enteran que han violado a su propia hermana, When his brothers took notice that she was raped, y el dolor de Jacob, ¿usted se And, imagina lo que pasó por su cabeza? and the pain of Jacob, can you imagine what went through his mind? Y pasó una serie de situaciones. 2 hijos de Jacob fueron a pelear con aquella And a gente. series of things took place. 2 of his sons went to fight against these people. Y mire, en esos momentos la sensatez, ¿quién tiene que estar en tu mente? At that moment, you need to be centered. Nunca dejes que el calor de la venganza te tome control de tu vida. Never let vengeance take over who you are. Ahí están las noticias de todos los días. Yes? Go and check the news out there every day. Tomo venganza porque alguien hizo algo un mal a los míos, y ahora ellos se privan de mi libertad porque ahora voy a purgar por esa venganza. Somebody takes vengeance over something that takes place, and then you have the other party come back and takes vengeance again. Y cuando Jacob supo que sus hijos habían ido a vengar a su hermana, So when Jacob took notice that 2 of his sons went to take vengeance for their sister, Jacob les dijo, ustedes me han causado mucho dolor. and Jacob then said, you have caused me a lot of pain. Esa fue la prueba número 4 que atravesó este hombre. That was the 4th trial that this man went through. La quinta angustia que este hombre vive es la pérdida de la mujer que fue el amor de toda su vida.
The fifth anguish that he went through was the loss of the love of his life, his wife. Porque para esos que toman la vida de Jacob para decir que él tuvo 4 mujeres, que por qué yo no puedo tener 2. For those who claim to say, well, Jacob had 4 women, why can't I just take 2? Porque la gente ve en la Biblia lo que le conviene. You know, because some people read the Bible at their convenience. Aprovecho de decirle, Jacob no escogió a 2 mujeres, él escogió a una mujer y lo engañaron. I take advantage to tell you that he did not choose for 2 women, he chose 1. But they took advantage of him, that's why he ended up with 2. Porque en aquel entonces las mujeres usaban 3 velos, o sea que usted no sabía qué había detrás de eso. Back then the women used 3 veils, so it was impossible for him to, distinguish who was behind the veil. Oh my God. Ahí se casaba la gente por fe, no por vista. Back then they were getting married by faith, not by sight. ¿Y sabe qué hizo el futuro suegro de Jacob? The father-in-law, the future father-in-law of Jacob, you know what he did? Envió a la noche de bodas a la hermana mayor y posiblemente la más fea de la familia. Para salir de ese compromiso. He sent the eldest daughter into the tent, and probably she was the most ugliest one of them. Así que no fue que él escogió ni 2 ni 4 mujeres. Él tenía una mujer a quien amaba, a Raquel. He did not choose 2 or 4 women. It was because they lied to him. He chose actually Rachel. He chose Rachel. Después de muchas situaciones, por fin le entregan a la mujer que él amó toda la vida. After a lot that he has gone through, eventually they gave him Rachel, whom he really wanted to marry. Ver que nacen un montón de hijos de su hermana, de la hermana de Raquel y de las siervas de estas mujeres, pero su amor no había podido darle un hijo. He got many children, but his love of his wife, Rachel herself, could not bear child. Levante su mano. Raise up your hands. Pero la Biblia dice que Dios escuchó la oración de Raquel y le concedió un hijo. But the Bible says that the Lord heard the prayers of Rachel and she was able to give Para birth. aquellos que no conocen la historia, fue el hijo que bendijo a toda la familia de Jacob. And that child that came out of Rachel was the one that blessed all that family. Levante su mano, Lift reciba up esta your palabra. hands. Lo que parece ser tu deshonra va a ser la persona que Dios va a levantar What para seems glorificar to be your tu casa dishonor is y the para one glorificar tu descendencia. that's going to edify your house and is going to bless your descendants. ¿Alguien lo cree? Somebody believes that? Amen. Amen. Totally. Aleluya. Y cuando ya las aguas parecían aquietarse, When everything seemed to be calm, porque es que la historia bíblica hay que leerla sin quitarle la humanidad a lo que estamos leyendo. when you read the biblical stories, you cannot take out the human aspect of it. You need to read it with por it. fin la mujer que ama le da un hijo llamado José. Finally, the woman that he loves, the love of his wife, is able. Give me the bisando. The love of his life, sorry. Téngale misericordia que está de cumpleaños el pastor, amén, por favor. amén, por favor. Gloria a misericordia. Dios. Hoy. Trato de servirles. Misericordia. 7 veces caigo, 7 veces me levanto. Oiga. Y de repente She gave birth to Joseph, and suddenly, Raquel le dice a su esposo, viene otro hijo. Then suddenly Rachel says, there comes another child. No hay ninguna duda que él está contento porque por fin, ahora no solamente uno, ahora el segundo hijo There's de la no mujer doubt que that he ama. is happy. Not just one child, but now a second child. Pero de ese hijo, al nacer, se llevó la vida de su madre. But that child, when that child was born, took the life of Rachel. Los comentaristas dicen que fue uno de los momentos más tristes. The commentaries, they say that this was the most hard moment for Jacob.
The hardest moment for Y Jacob. ahí mismo en la sala de parto, And there, when she was delivering, la partera y Raquel deciden que el niño se va a llamar Benoni, que esa palabra traduce un hijo que causa tristeza. while she was delivering in that chamber, they decided to call that child Benoni, which means a child that causes pain. Y Jacob, yo no sé si estaba en la sala de espera o detrás de las cortinas, I don't know where Jacob was, if he was in there or outside behind the curtain. abrió las cortinas y dijo: yo no voy a permitir And then he opened the curtain and he said, I'm not gonna allow que a mi hijo lo maldigan con ese nombre. that you will curse my child with that name. Amen. Aleluya. Hallelujah. Y aunque hay una situación de dolor, yo no voy a echar la culpa sobre él de cosas que han pasado. Even though it is a moment of pain, but I'm not gonna put the guilt over this child. Si Jacob permite esto, If Jacob now allows this, Benjamín viviría todos los días recordando: tú fuiste la causa de la muerte de tu mamá. Benjamin would have always remembered that I'm the cause why my mother passed away. Every day of his life. Aleluya. Y Jacob Hallelujah. dijo: And Jacob se va a said, llamar Benjamín. he's gonna not but Benjamin. Aleluya. El hijo de mi mano derecha. He is the child of my right hand. Aleluya. Of my El right hijo de hand. mi diestra. Levante su mano, levante su mano. He is the child of my right hand. Porque si usted ha llegado a los pies de Cristo, Because if aleluya, you've come to the feet of Jesus, Dios cambiará tus Benoni en Benjamín. God Aleluya. is gonna change your Que Benjamin mueva for su mano arriba. Benjamins. Vamos, vamos. Dios Lift up your cambiará a hands. los hijos de tu vergüenza como He's los gonna hijos de change tu your honor. children of shame to children of honor. Alguien lo cree, alguien lo cree. Levante Anybody la mano, that believes vamos. that this morning, come on, lift up your hands. Por cualquiera dura que haya sido la circunstancia, No que matter how nadie hard. maldiga a tus hijos. No matter how hard your life may have been, let no one curse your children. Que nadie maldiga a tus hijos. No one curse your children. In Jesus' name. Redímelos con tu confesión, redímelos Redeem con tus them with your palabras. confession. Redeem them with your words. Yo no sé si quizá en el camino algunos hermanos de Benjamín le decían: mira, por culpa tuya, pero Jacob le decía: Maybe along the way, some of the brothers said, Benjamin, because of you, your mother, and probably Jacob said, hey, stop that. hermano, si usted no defiende a sus hijos, ¿quién los va a defender? Brothers and sisters, if you don't defend your children, who will defend them? Son hijos de mi honor, son hijos They are children of my honor. de mi complacencia, They son are hijos de mi children of my gozo. pleasure, of my joy. Aleluya. Hallelujah. Cuando yo veo estos niños, estas presentaciones de niños, When I see these presentations of children, yo digo: hay iglesia para el futuro acá en esta I casa. say that there is a future church in this house. Porque de ellos Dios se va a proveer predicadores, salmistas, Because out of them, profesionales. God is going to provide psalmists, teachers, preachers, Aleluya. professionals. Hallelujah. Gracias a Dios por nuestros Benjamines. Let's thank God for our Benjamins. Bom nombre por you, Benjamin. Aleluya. Hallelujah. Esa fue la quinta angustia que este hombre atravesó. This was the fifth anguish that this man had to go through. La sexta angustia. The sixth anguish. Perdió al amor de toda su vida. He lost the love of his life. Y ahora la vida le arrebata al hijo del amor de toda la vida. Now life takes away the son of the love of his life. Mira, este era el consentido de Jacob. This was the spoiled child, the favorite child of Jacob. Los padres y madres que están aquí, levanten sus manos. Fathers, mothers that are here, just lift up your hands. A los que tienen más de un hijo, If you have more than a child, es inevitable it is inevitable que el corazón de papá o de mamá se incline a un hijo más que a otro. It is inevitable that you will have a favorite, Pero be it mother or father. maneje esas situaciones. But you have to manage, you have to control that ¿Cuántos situation. reciben esta palabra? How many of you receive this word? O sea, disimule, hermano. Just at least dissimulate it. Porque hay
Hay madres, especialmente cuando llega el consentido, no hayan que hacer, no hayan, ay, ya va, vamos a matar la gallina, no hayan que hacer con ese muchacho. Some mothers, when they see the favorite one arrive, you know, it's obvious. You know, let's kill the chicken. Let's do something. They get nervous. Y los demás hermanos, and the brothers and the other sisters, they watch. ¿no ves cómo mamá se pone como una galleta partida por Look ese at how muchacho? mom gets whenever the child arrive. A ver, si tiene un papá o una mamá al lado suyo, dígale, hermano, disimule, por favor. If Disimule. there's a father or mother around you, tell them dissimulate it. Porque son el regalo que Dios puso en tus manos. Because they are the gift that God placed in your hands. Amén. Amen. Hermano, este hombre Brother, vivió this angustias tremendas. he went through a lot. Y un día And one day, vienen los hermanos de Jacob, de José, the brothers of Joseph, they come con la ropa que le había regalado él al papá a su hijo. with the robe that the father gave Joseph, Manchada de sangre. completely stained with blood. Los expertos en la mente afirman The experts, they affirm in their minds que cuando vienen situaciones, that when situations come, se nos remueven los viejos fantasmas que nos han pasado en la vida. it removes the old ghosts that were in our lives before. O como dicen los modernos, se nos caen todas las fichas, los recuerdos, todo llega y se reviven los dolores. At that time, everything goes, and then the old pain Y cuando come again. entran a presencia de Jacob, él ve la túnica, él sabe de quién es esa túnica. So when they enter into the presence of Jacob, he immediately noticed the robe. Se queda viendo a sus hijos, He kept looking at his children. ve que no está José He saw that Joseph was not there. y le dicen, papá, And then they said to him, Pa, una fiera devoró a José. a wild animal devoured this child. Dice la Biblia The Bible says que Jacob, entre otras cosas, declaró, that Jacob, amongst many other things, voy a declared, morir con este dolor, voy a vivir toda mi vida con este luto en mi corazón. I'm going to live the rest of my life with this pain in my heart. ¿Sabía usted que la Biblia no permite que tú tengas un duelo por alguien toda la vida? You know that the Bible does not allow for you to have pain Oiga, for the rest of your life. Dios le ordena a Israel, God, le ordena He commands Israel llorar por un tiempo, sentir duelo por un tiempo y cerrar ese duelo. to cry for a time, to Luto. mourn for a time, and then stop that. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo Dios me va a decir a mí cuánto es que tengo que sentir And dolor? somebody may ask, how can God tell me something like that? When to stop crying and mourn? Porque te va a fortalecer. Because He's going to Te vas a dar strengthen ese dolor. you. He's going to heal that pain. Y como dice la Biblia, como dijo Job, Like Job said, y cuando recuerdes tu dolor, when you remember your pain, será como aguas que pasaron. it's going to be like waters passing by. Todos aquí sabemos que José no estaba muerto, All of us, we know that Joseph was not dead. pero literalmente Jacob vivió 20 años la muerte de su hijo. But literally for 20 years, he lived the pain of knowing or thinking that his son was dead. Y eso son palabras mayores. And those are major words. Por si fuera poco, And if it was not enough, en la misma historia más adelante, in the same story, sus further hijos le on, dicen, papá, y también tenemos que llevar a Benjamín porque nos quieren dar trigo. and the brother said to his father, we have to take Benjamin because they've asked us for food, of wheat. Trigo. Y Jacob dice, me van a privar de mi otro hijo también. And Jacob said, are you going to deprive me also from my other child? Y con el dolor de su alma y con seguramente lágrimas en sus ojos, And with the pain in his soul and also crying, salió de la tienda para ver cómo se alejaban sus 11 hijos, he incluido came out of a Benjamín. stand watching how they were taking Benjamin away. Angustias que envejecieron a este hombre.
anguishes that really made him old. Porque todos sabemos que el dolor marchita el rostro y envejece el cuerpo. Because we all know that when you are grieving, it causes an effect on you. You get old. Para que tengamos una idea del dolor que a este hombre había acumulado al paso de los años, To get an idea of all the pain that he accumulated across the years, el día que conoce Faraón a Jacob, the day that Pharaoh got to know Jacob, Faraón se queda viéndolo y le pregunta, Pharaoh keeps looking at him and he asks, ¿cuántos años tienes? how many years do you have? Oiga, esa pregunta no era de una pregunta para romper el hielo, no. That was not an icebreaker, that question. Estaba herido en una pierna, He was limping on one leg, prácticamente ciego. practically blind. Y el dolor de estas calamidades había And caído all sobre the su pain vida. of these calamities that fell on his life. Y él le responde, Su Majestad, And then Jacob responded to Pharaoh, Majesty, mis años no son muchos, my years are not much, pero he vivido de un lado a otro. but I have lived this way and the other way. Mi vida no ha sido fácil. My life has not been easy. Y espero poder cumplir los años de mis antepasados. And I look forward to complete the years of my ancestors. 6 angustias, 6 anguishes, 6 momentos difíciles. 6 difficult moments. La separación de su amada madre. Separated from his beloved mother. La lucha con el ángel en Peniel. The fight that he had at Peniel with the angel. El temido encuentro con su hermano Esaú. The encounter with his brother Esau. La deshonra que es objeto su hija menor. The dishonor that came over his youngest daughter. La pérdida de la mujer que más amó a lo largo de toda su The vida. loss of the wife that he most loved from all of them. Y la muerte virtual en su corazón del hijo consentido. And the virtual death in his heart of his favorite son. ¿Usted se imagina este hombre? Can you imagine this man? No permitas que el dolor gobierne tu corazón. Don't allow pain to govern your heart. Hay algo que aleja la palabra profética de nosotros. Se llama la amargura. There's something that pushes the prophetic word away from us, and it is bitterness. Jacob estuvo amargado en su corazón o enlutado en su corazón 20 años. Jacob was really mourning for 20 years. Y no hubo en 20 años palabra profética. And there was no prophetic words in those 20 years. Pero después de 20 años le But after dicen, 20 years, papá, they say to him, Father, José está vivo. Joseph is Mire. alive. You see? Esto solamente lo puede experimentar quien haya vivido esa experiencia. These people like this can only Quien haya vivido esta experiencia lo puede explicar. those who lived moments like these can explain this. Y la Biblia dice que el And the Bible hombre says, revivió. and the Bible says that this man got revived. Porque así como la amargura envejece, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Right? Just like bitterness can make us old, the joy of the Lord revives us. Colóquese en pie, levante sus manos. Let's all stand and lift up your hands. Esto es tremendo. This is powerful. Papá, José está vivo. Y es el segundo al mando en Egipto. He was alive and he was the second man in charge in Egypt. Esta película la hemos visto muchas veces. This movie, we have seen it many times. Padres que están prácticamente olvidados y abandonados. Fathers that were abandoned and forgotten. Nunca podré entender. I can never understand. Y Dios sabe que le hablo de mi corazón. And God knows that I speak out of my heart. ¿Cómo 10 hijos alcanzan o un padre alcanza para criar 10 hijos, pero 10 hijos no alcanzan para cuidar un padre? How can a father take care of 10 children, but how can't 10 children take care of a father? Y Jacob empezó a armar las maletas.
And Jacob was, Aleluya. packing up things. Nos vamos para Egipto. We're going to Egypt. Levante su mano. Lift up your hands. Quiero que reciba esta palabra. I want you to receive this word. Reciba esta palabra. Receive these words. Oye el Señor a los que son suyos y escucha el clamor de ellos. Psalm 34. Levante su mano, beba su mano. Verso 17, Salmo 34. Creo que se Psalm la di. 34. El Señor escucha a los que claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus tribulaciones. The Lord listens when you cry out to Him, and He will deliver you from all your anguishes. Aleluya. Hay otra versión que dice: There is oren another al translation Señor, that says, pray to the Lord, clamen al Señor y cry out Él to los Him, va a escuchar and He will hear you. He will answer you, y los librará de todas sus angustias. and He will deliver you from all your tribulation. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. God is close to the brokenhearted, Y Él rescata a los que tienen su espíritu destrozado. and He rescues those that are broken in their spirit. En la versión vuestra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas And the Bible lo says va a in one librar el Señor. translation, Aleluya, aleluya. many are Mueva the su mano afflictions arriba, of the vamos. just, but then the Lord Gloria a delivers Dios. them from them all. Oiga esto: Listen to this. si a usted se le conmueve el corazón cuando un hijo suyo llora, If you are moved when one of your children cry, imagínese a nuestro Padre Celestial. imagine God when He sees you in trouble. De allí que es terrible causarle dolor a un hijo de Dios. So for God, that is terrible, to cause pain into one of His children. Por muy difícil que sean tus circunstancias, As difficult as your circumstances may be, no duerme el que te cuida. the one that watches over you does not sleep. He does not slumber nor sleeps. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. The ¿De psalmist dónde says, vendrá mi socorro? I will lift up my eyes, and from where does my help come from? Mi socorro viene del Señor He que says, hizo los cielos the y la psalmist tierra. says, my Aleluya. help comes from the Lord, the No maker of heaven and permitirá que earth. tu pie resbale. He will not cause you to No slip. se dormirá el que te guarda. The one that watches over you will not sleep. Ni siquiera se adormecerá el que cuida a Israel. He will not Aleluya. even slumber, that one that watches over Israel. Fortalécete en el Señor. Be strengthened in the Lord. Fortalécete en su presencia. Be strengthened in His presence. Fortalécete en su palabra. Be strengthened in His word. Jamás Él permitirá He will never allow que pases situaciones que tú no puedas soportar. that you will go through situations that you cannot control, that you cannot handle. Cuando pases por el valle, Él estará contigo. When you go through the valley, He's going to be there with you. Su vara como el pastor infundiéndote aliento. Like the Aleluya. good shepherd with his staff, He's going to help you. Levante su mano. Si Dios Lift up your hands. entra contigo a ese valle, vas a salir en If the victoria. Lord is with you in that valley, He's going to come out Vas with a you. salir You will victorioso. come out victoriously. Aleluya. Hallelujah. Nos queda una séptima angustia. There is a seventh anguish. La veremos la próxima semana. Next week we will go through it. Eso es para que vengan, pastor. Yeah, that is for them to come, Pastor. Yes. Good thing. Aplauda la gloria del Señor. Come on, applause the glory of the Lord. Abrace a alguien, dígale: Hug somebody. de todas las angustias nos va a librar el Señor. Vamos, the dígale a dos, a tres anguishes, God's personas. gonna deliver De us. todas las angustias, de todas, de Of all todas, our de todas. tribulations, Él te va a librar, The te va Lord a is gonna librar. deliver Aleluya. us. He's gonna deliver us. Mis amados, God bless you, my loved ones. que el Señor continúe bendiciendo vuestras vidas. May God continue to bless your lives. Gracias. Glory to God. God is good. Listen, I want to make use of this opportunity. For those who are in Christ,
for those who do not know Christ, to come. Maybe you say, I want to come to the... Anyway, let's do this again. I'm very weak right now. I need to really start eating before I lose everything. Anyway, maybe you are here Quizás botequinan and you Quizás want to estás give aquí your life to y Jesus. quieres entregar tu vida a Cristo. We don't want this day to pass by No queremos que pase este día before you get this opportunity. antes de que tú no consigas esta oportunidad. Besides this word was really powerful. Esta palabra fue muy poderosa. It really blessed my heart. Realmente bendijo mi corazón. Amen. Sometimes we think that we are super righteous. A veces pensamos que somos muy justos and we forget about those that are, going through sufferings, even fell into sin and that kind of thing, and then we have a way to judge them. y nos olvidamos de aquellos que están pasando por turbulencia, quizás hasta cayeron en pecado y empezamos a juzgarlos. But God, we saw it in His word that He protects people like that. Pero lo hemos visto en la palabra que Dios protege a aquellas personas. God loves you. Porque Dios te ama. There's no doubts there. No hay duda de So eso. this morning, if you are here Pues en esta mañana, si tú te encuentras aquí and you say to yourself, I need this y Jesus, te dices, yo necesito este Jesús, or you say, I need to come back to Jesus, o dices, tengo que regresar, retornar a los caminos de then where Jesús, you are, you can stand, de ahí donde estás puedes ponerte de pie and we will pray for you. y vamos a orar por ti. He was not ashamed of us at the cross. Él no se avergonzaba de nosotros cuando estuvo ahí en la cruz. He died naked Él for us at murió the cross. desnudo por nosotros en la cruz. And He had no sin. Y aún Él no había pecado. He became sin for us. Él se convirtió en pecado por nosotros. So if you are here today Pues si tú estás aquí hoy and you want Jesus, y quieres you need aceptar Jesus. a Jesús y You need to necesitas, come back to Him. sabes que necesitas regresar a los pies de And I want to Cristo. ask you to stand on your feet. Entonces yo te quiero pedir So we que te can pongas pray de for pie you. para que así podamos orar I para see ti. one person standing. Ya yo vi a la Anybody persona else? parada. Hay otras personas que quieren Praise the Lord. rededicar Praise the su vida o dedicar So su we're going to vida. pray for you. Gloria a Dios, voy a orar por ti. Let's all pray with this person. Vamos todos a orar con esta And maybe persona. there is somebody online also. Y quizás hay alguien en línea también que quiere orar. Pray with us. Ora con nosotros. Say this prayer with me. Father God, Diga esta oración conmigo. Padre Dios, repítalo por favor conmigo. Padre forgive Dios, me. perdóname. I'm a sinner Soy un pecador and I've sinned. y yo he pecado. But today, Pero hoy I'm coming back home. regreso a casa. I open up my heart Abro mi corazón and I receive you, y Jesus, te recibo, as Jesucristo, my Lord como mi Señor and my y Savior. como mi Salvador. I've gone through a lot. He pasado por mucho. I went through a lot of pain, He pasado por mucho dolor, a lot of disappointments, muchos desapuntos, a lot of tribulation. muchas tribulaciones. But I found in you Pero he encontrado en ti peace paz and comfort y confort and a destiny. y un destino. Today, Hoy I give my life to you. entrego mi vida a ti. I acknowledge you as my Lord Te reconozco como mi Señor and my y Savior. mi Salvador. My life is yours, Mi vida Jesus. es tuya, Jesús. The same way you gave your life for De me la misma forma que tú diste tu vida at para the mí cross, en la this cruz, is how I surrender my life así es como yo to entrego you. mi vida a ti in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Cause me to be born again. Causa que yo Wash me from my renazca de sins nuevo. and Sí. restore me Lávame de mis pecados y Strengthen restáurame me. y dame fuerzas and show me the y way, muéstrame el and I camino will walk in y it caminaré from en today ello, on de hoy en adelante until I close my eyes hasta el día que cierre on mis this ojos earth. en este mundo. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Y amén. Hallelujah. Aleluya. God bless you. Dios te Let me bendiga. pray. Let's pray for her. Father, Vamos a orar ahora por ella. bless her Padre, bendígala because she was courageous to stand porque ella tuvo coraje para ponerse and de to pie receive you. y recibirte a ti. So I ask you, Lord, Por eso te pido, to bless Señor, her que la bendigas in the setting of her life. In the setting of her life. en Help her, Lord, el en la vivir de situación que ella. está viviendo ahora en su vida. Help us to help her also. Ayúdanos Let us para be ayudarla good también Samaritans for y her. que seamos buen samaritanos In the para ella. name of En el Jesus. nombre de Jesús. Give her peace. Dale paz, Strengthen her. dale fuerzas And show her
the vision that you have for her life. Y muéstrale la visión que Jesus' tú name. tienes para su vida. Amen En el nombre de Jesús. and amen. Amén y Hallelujah. amén. Glory to God. Gloria a Dios. All right. Aleluya. Just quickly, we have, Rápidamente I'm going to be really quick. We have some announcements to make. Don't go yet. vamos a tener algunos anuncios. Por favor, no se retiren todavía. Voy a hacerlo rápidamente. We had a powerful revival edition 4 last Friday. Tuvimos la edición, la cuarta edición de Noche Avivamiento. de Avivamiento y And- fue poderosa. Amen. God moved powerfully that night. Dios movió poderosamente en esa noche. And at that night, we were able to establish the first stepping stones for the prayer college. Y ahí también pudimos poner la primera piedra para empezar el colegio de oración. Okay, be pending for that. We will give you O more. la escuela de oración. We will give you more information. on Queden that. pendientes que le vamos a pasar más información. We will end the fast right after I say amen later. Aquí cuando yo diga amén, se termina el ayuno. Amen. Amén. Again, Una vez más. don't go to El Gaucho No vayan para el gaucho a comer un buen because you bistec, end up becoming El Caucho. porque No, te vas it a is- convertir en el listen. gaucho. If you've been on water all these days, Si has estado en agua todos it's estos días, very dangerous to go and eat solid food es muy right away. peligroso ir y comer así Go comida easy. pesada. Build it up piece by piece. Construyan poco a poco hasta llegar a la comida más pesada. Right? Ya ainda existe pavo, misa. Anyway, go easy. Va poco a poco. In Cuba 2012, I did that and I almost died in the toilet. Na Cuba de 22 mais 6, imagina morir e você. So much so that Pastor Kwame and I had to come in and ask me if I was okay. Assim na houve que o pastor Kwame na mestra 30 puntrame se mita bom. Not by the noise, No dor de bochincha, but by the time it took me to recover. pero pe tempo que la tomava para me pora bem bem. No, nothing happened there. I had to sit down. Mi mestra cai cinta. My blood circulation went completely off. Passou para a circulação de minha sangue vai off. And I was Ai, just, me dá para espanhol. anyway, in Jesus' name, just go easy on that. En el nombre de Jesús. But I hope you were blessed in this period of time. Pero espero que Amen. hayan sido bendecidos I have en been este blessed. tiempo. Yo he sido It's been a bendecido. good time. Ha sido un buen tiempo. All right. We will let you know for this coming Wednesday morning where we're going to do the strategic prayer as we've been doing every week. Por los chats le vamos a dejar saber dónde vamos a estar orando este miércoles a las 5:30 de la mañana. Lo haremos saber por el chat, ¿ok? Como lo hemos hecho todas estas semanas. Okay? Because of time tonight, we're going to pray over the prayer box. Vamos a estar orando para la caja de oración esta noche por el tiempo para no quedar mucho You muy still have largo. time to put your prayer petitions in the box. Todavía puedes poner tu petición en la caja. Okay. Camp Matthew, people. Ajá, Campamento Mateo. All right. Registrations are going well. Las registraciones van bien, But if you did not register yet, do it as soon as possible. pero si no has registrado todavía, hazlo pronto porque ya tenemos 180 personas. Yes. I think we went over that. So that's a lot of people. Sí. All right. At a given moment, we will not take more people. We close the registration. En cierto momento tenemos que cerrar la registración porque no vamos a tomar más personas. Okay. For those who promised to help in the camping, Para aquellos que dijeron que iban a ayudar con el campamento, this week we are going to meet with a team that is going to, set up the whole camp. esta semana vamos a estar sentándonos, Reuniéndonos con- reuniendo con el grupo que va a hacer el camping, que va a preparar el camping. And we will let you know next week the help that we need, the amount of human resources that we are going to need. Y la otra semana le vamos a dejar saber precisamente dónde necesitamos personas, en qué área para ayudar. So 1 month ago, I took a picture of all the volunteers that raised their hands. El mes Okay. pasado tomé So I'm gonna una be checking. foto de todos aquellos que levantaron su mano y dijeron que iba a ayudar. Pues lo tengo ahí. Especially y voy a the men. chequearlo bien, especialmente los hombres. I want no woman to be raising heavy things up and stuff like that. No quiero ver las mujeres cargando las cosas pesadas. We need men to rise up. Necesitamos hombres que se levanten. Men like Jacob. Hombres como Jacob. Amen? Amen. Go through the anguish of Camp Matthew. Para pasar por la angustia del Camp
Matthew. Hallelujah. Campamento Mateo. Yes, anyway. We have a movie night this coming Friday. Y este viernes tenemos noche de película. Okay, this is to raise funds to help the camp. Esto es para levantar fondos para ayudar en el camping. This movie is really professional. Esta película es muy profesional. And it has a message in it. Y tiene un mensaje en él. Don't miss it. No se lo pierdan. Sister Shirley is telling us that she only has 30 tickets for the burger combo and 40 tickets for the popcorn combo. Sorry. La hermana Shirley nos está diciendo que solo tiene 30 tiquetes más para el combo de hamburguesa y tiene 40 del combo de palomitas, popcorn. Popcorn. Palomitas. Okay? So please, let's distribute these tickets. Give it to somebody. It's going to be a good time to evangelize at that night. Vamos a comprar estos tickets y regalárselo a una persona porque va a ser una noche de evangelización también. Amen? Amén. Glory to God. O Tonight, véndalos. don't miss tonight. Esta noche, por favor, no falten. Because I am still unfolding the theme for this year, which is discipleship. Porque todavía voy a estar predicando sobre discipulado, abriéndolo para ustedes. Okay, and it's already ready, and I thank God for that. That was a gift. Ya está listo. My Eso es un preaching for regalo. tonight is ready. Que ya mi prédica de esta noche está listo. And there's a lot of revelation in it. Hay mucha revelación en ella. And at the end, I'm going to call everybody to the front. Y al final Glory voy a to llamar God. todo el mundo aquí And adelante. everybody will be changed. Y todo el mundo va a estar cambiado. Everybody will be super disciples. Todo el mundo va a ser super discípulos. Anyway. Aleluya. That's in my heart, I hope. Eso está en mi corazón, espero yo. I hope that I can get that gift in 2024. Y Anyway, espero que pueda conseguir ese regalo en 2024. glory to God. Anyway, so we are ready now for the offering. Estamos listos para la ofrenda. Quiero también recordarles que esta noche, después de la prédica, vamos a celebrar el cumpleaños del pastor. Así que están invitados. You are invited. Están invitados. Before we take the offering, Tonight at 8, after 8, we're going to celebrate the birthday of our pastor. It's his birthday today, and you are invited. okay, you can also come online. Pueden venir también online. You are invited online. Están Anyway, invitados en línea I también. want to call Sister Liliana to come so we can bless her because she's traveling today back to Venezuela. Queremos llamar a la hermana Liliana, por favor, que venga para que la podamos bendecir, porque regresa a casa hoy. Boy, we are going to really, really miss her. El pastor le va a tener mucha falta de ella. I Porque tried to convince her to stay. traté de convencerla para que se quede. I told her you're going to be the aunt of Isabella when she's born. Stay. Le dije que va a ser la tía de Isabela, así que quede para verla nacer. She would not, you know. Y ella dijo que no No, puede I have quedar. to go back. So Tengo que anyway, regresar. let's bless her. Vamos a bendecirla. For those who do not know, she is the daughter of Sister Teresa. Para los que no saben, ella es la hija de nuestra querida hermana, la profeta Teresa de Suma. And we have news for you. Y tenemos noticia para ti. Pastora Lida is coming in February to Pastora Aruba. Lida está llegando en febrero. And she's going to be around for about a month, right? Y va a estar aquí por un mes. Hallelujah. Aleluya. All right? God is good. Tremendo va a ser. Liliana, we love you. Liliana, we te appreciate amamos, you. te And we apreciamos thank you for everything. y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Especially the delicious food. Especialmente esas comidas tan ricas que has estado The haciendo last para week, the nosotros. delicious smell. I couldn't eat. Y la semana pasada fue el olor que estaba bueno porque no pude comer. Anyway, in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Father, we bless our sister. Padre, bendecimos a nuestra hermana. We are her extended family here in Aruba. Somos su familia extendida aquí en We Aruba. thank you that you will continue to protect her. Y te doy gracias que vas a seguir You will continue to protegiéndola bless her. y que vas a seguir bendiciéndola. Father, go before her in this flight. Tata, Padre, ve And con let no ella en este incident nor vuelo. accident Y take que no place. tenga ni incidente ni accidente, In Señor. Jesus' mighty en el name. nombre de Jesús. Keep providing for her Siga prohibiendo por so she ella can continue to come to para Aruba. que pueda seguir viniendo a Aruba. And we can continue to share with her as family. Y que podamos seguir compartiendo Jesus' con ella mighty como name. familia. Amen. En el nombre And de amen. Jesús. Aleluya. Amén y amén. Maybe one day she will be able to stay.
Y cualquier día va a ser el día donde te puedes quedar. ¿Oíste, Liliana? Que te puedes quedar. Right? Yes. Aleluya. Yes, let's pray for the offering. Vamos a orar para la ofrenda. Remember about the 10-10-10 projects. Recuerden the project. también del proyecto 10-10-10. We still need new people. Todavía necesitamos nuevas personas. That is to purchase this building. Es para comprar el edificio. And also the rest of the giving principles that God teaches us from the Word of God. Y no se olviden tampoco de las otras ofrendas, diezmo, primicia, todo lo que Tithing, Dios nos enseña. all the different forms of offering Todas las and first diferentes fruit. formas de ofrendar. If you Y don't la know what primicia. first fruit is, we have teachings that can teach you about that. Si no Let us sabes know, we will give it to you. Lo que es la primicia, tenemos enseñanzas y te lo podemos pasar. In Jesus' name. Déjanos saber en el nombre de Jesús. Father, we thank you for this moment of worship, Padre, te damos gracias por este momento de adoración, because giving is also part porque dar también of our worship unto you. es adoración hacia ti. You promise that out of your glorious riches, Has prometido que de tu gloriosa you will riqueza provide in everything. tú vas a proveer en todo. Bless us, Lord. Bendíganos, Bless your Señor. people as they Bendiga give. tu pueblo In Jesus' mighty conforme name. dan en el Amen nombre and amen. poderoso You de may come Jesús. quickly and Amén give y unto the amén. Lord. Pueden pasar rápidamente a darle al Señor. And then after that, I will bless you so we can quickly leave this Y place. después te bendecimos para que rápidamente podemos ir de la casa de Dios. Amen. Amén. Aleluya. Música, por favor. Alabanza, alabanza. Ándale, ándale. Vamos, alabe a Dios. Pim, pam, 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 pim, parim, pam, pam. ¿Qué pasó? No se murió. Está en vigilia. La banda se desconectó. Dios es bueno. Aleluya. Dios está bon. Amén. Praise the Lord. Okay. Gloria a Dios. Father, I thank you for your people. Bless them. Padre, te doy gracias por We tu pueblo. leave this place Bendígalos. of worship, Lord. Mientras van dejando la casa de Protect us, adoración, protéjalos. keep us, and bring us back tonight Guárdenos y traernos de nuevo so en that we esta can noche, continue para celebrating que you podamos seguir celebrando in Jesus' mighty en el name. nombre poderoso de Amen Jesús. and amen. Amén y amén. God bless you. Dios les bendiga. Thank you. We'll see each other Gracias tonight. y nos vemos esta noche.